Umlandeli wama-Blue Nations oyiqembu laKhuzani Mpongose uthi ama-Blue Nation uyacela ukuthi engayingeneli iKhuphuka Nezakho lezo zegoli le elandelayo ngoba kuye kube nodlame uma sekuvela amaqhawe thizeni edimanda unumber 1. Le message ngicela ukuyidlulisa kuma-Blue Nation noKhuzani. Ma-Blue Nation, iKhuphuka Nezakho lezoba la igoli. Sicela bafuthu umncintiswane singawungeneli. Sidedela abanye abafowethu ukuze kuzoba nokuthula. Ukuze kusasa ngekusuka amaqhawe ethu ayofuna number 1 ngenkani eyolwa nabantu. Asungeneli sidedela abanye abafowethu nabo abafowethu bejabule. Kungahlezi kuyithi ma-Blue Nation, ngiyanicela noKhuzani futhi ngiyamcela abafowethu singawungeneli, sithenga nje amathikithi sihambe siyosupport kuphela. Sobuka abaculi. Umncintiswane asungeneli. Ngifuna nanokubona ukuthi akekho umuntu okuzothiwa uyivotele or uyithengele something. Kuzothiwani ke khona kuzothiwa yonke into right yini. Cha sifuna ukubona nalokho bafowethu. Asungeneli. Ngiyanicela bafowethu asungeneli but siyaya khona. Sizowathenga amathikithi kuya khona kodwa umncintiswane lo 100,000 asungeneli ma-Blue Nation.